Qegħdin hawn għaliex nixtiequ nadottaw dak li qiegħda tagħmel l-MFSA. Dan huwa l-kliem ta' Felix Hufeld, il-President ta' Regolatur Finanzjarju Ġermaniż BaFin, li kien qed jikkummenta għal strateġija li għandha l-Awtorità Maltija għas-servizzi finanzjarji għas-sentej li ġejjin. Huwa fisser din l-istrateġija bħala waħda impressjonanti li tista' sservi bħala il-mudell anki għar-regolatur Ġermaniż. Hufeld spjega li BaFin tinsab interessata wkoll fix-xogħol li qiegħda tagħmel l-MFSA fl-industrija tal-innovazzjoni tant li jixtiequ jagħmlu dan ix-xogħol tagħhom. We are quite interested in some of the activities the MFSA is entertaining regards fintechs, regards crypto assets and crypto tokens. We think that is quite interesting and possibly innovative stuff, which we would like to better understand and possibly take on board. So that is really, really interesting stuff. Il-President tal-BaFin semma li fi kwistjoni ta' ħasil ta' flus ma tagħmilx differenza minn fejn ġejja għaliex hemm il-ħtieġa ta' kooperazzjoni sħiħa bejn il-pajjiżi. Take anti-money laundering activities. That doesn't really matter from which country you come because such activities are mostly and by definition cross-border. So we must cooperate better than we have done in the past. So that is something we're all in together or we will lose. Minnaħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-MFSA fisser il-preżenza tal-Awtorità Ġermaniża. Kien ta' pjaċir tagħna li nilqgħu fostna lill-regolatur Ġermaniż. L-idea kienet li aħna nżidu l-kollaborazzjoni magħhom iktar minn qrib. Huwa regolatur kbir, strutturati jagħmel supervision ta' suq li huwa ħafna ikbar minn ta' Malta, ovvjament hemm ħafna x'nitalmu, però sibna wkoll dawk l-areas fejn nistgħu naħdmu flimkien, partikolarment fil-innovazzjoni teknoloġika, fil-fintech pereżempju, f'areas oħrajn. Il-laqgħa tat opportunità li l-300 stakeholder jiddiskuti l-futur tas-supervizjoni finanzjarja filwaqt li l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji tat rendikont tal-inizjattivi li se timplementa skont il-pjan strateġiku tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.